Thugnan Thorna Fishanta Ain ó North Carolina. Is cara mór a Rich Murray the Ruster le Reeds Binta News agus a sé atá món an blog Ruster and Recaps. Shut mar lar Richling. Hi, is Misha Rich, is Mericeá me, agus Tommy Honey in North Carolina. Is a Ross Maroon on hard telefisha is Fjarlum. Tá sé táhachtach chums a Gaeilge ólam, mar gur donnig le hinsir go Mericeá as Aaron, ach furir hosiad a denga hain, agus iad an show in Mericeá. Husig me ag fechant Ross Maroon shavely an hin, agus hit me ag rá leis an chlár laurach. Scríbam an Ross Maroon Recaps blog, agus couple an ó hin, hua me Gaeilge agus gcuidíonn studio. Bhfuil me leis na history, agus is duine an hardúil iad. Bhí me ima extra freisin, rinne me rair sa gafe, le mac mó agus column agus bhí sé sin go hiontach. Gach Seachtain nuair fécha me Ross Maroon fhoghlaim focail nua mar hampla imileat, magatatu, bregador agus honey. Okay, bhí an focail sin a gom hena hain. Go raibh maithe give le gach duine Ross Maroon agus tá súlagam go mé go leor duine nua ag breanú ormh tar éis Seachtain na Gaeilge.